menta arek menta oleh-oleh di umroh na si acan cina umroh urang arek menta oleh-oleh na oleh-oleh di Mekah naone jam tangan apa jam tembok kasih acan sugan urang kabageannya acan ngas acan jadi haji Can. Atan alik hati. Alhamdulillah. Acan di situ naik naon Can? Atan naik onta. Naik onta di haji teh. Naik onta. Oh, geuning Acan mesti naik kapal. Kain. Atan ya naik kapal. Apa luhur? Oh, atan. Oh, di situ aja. Acan teh jadi hajina diganti tuh. Haji Atan. Hah? Atan. Muhammad Atan. Oh, Muhammad Acan. Muhammad Acan, Muhammad Acan. Muhammad Atan. Muhammad Atan. Acan dahar, Acan mandi. Ada. Haji cekal morai. Atan cep olal. Cep olal. Anu bener Can, kita jadi haji teh sing tekun ibadah Can. Atan ekun olat lu satan. Bae. Hari pamana tah? Jeung Acan. Atuh. Hah? Alat Kabarat. Kabarat ke timur. Barat Acan. umur. Aduh. Pot. Ain pot. Naon, ye Can. Batur mah balik ke haji kalau baru ngalongo. Itu ngalong mana Can Acan jadi haji? Atan tadi. Oh, yang di Oh, Lombok. Aplin. Oh, kudu datang. Pot. Ini orang bejaannya. Orang bejaan Acan dibalik gitu. Aya. Berapa tahun di situ di Mekah Acan? Wah. Aya. Teh. Hah? 7 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Aduh, ada naon pakai Acan euy di Mekah 4 tahun. Ada awe. Hah? Awe. Oh, di Jawa karena ke haji ya teh Acan teh. Awe acan. Hah? Awe. Acan tadi ke haji cenah. Awe. Aye. Pajaji. Oh. Itu naik haji. Acan. Naik haji na ku Acan ini tuh. Awe. Hah? Awe. Awewe. Detekan ku Acan. Awe acan. Aye. Beratin aja. Ya. Acan di dia makan jeung saha? Acan. Acan nerangan angkat. Orangnya Pot. naik onta. Aduh. Lain pot. Acan ya. Dek. Oh, naik bebek. Aduh. Lain pot. Dek apa? Oh, naik domba. Lain tuh pot. Api. Api. Naon? Apa Ayam. deh? Lain pot. Anu bisa hiber. Tanju ibu dong. Oh, Apa? disuruh si Acan mah. Hati. Apa nu? Au wibel au. Itu. Ada. Itu. Dapat. Tuh. Itu datang tuh. menta Yo. wah menta Oleh-oleh balik ke haji. acan Acan balik ke haji. balik imah haji nah maneh ulah malik menta jam tangan atau jam tembok kasih acan nyau acan buka beleg di mana naik haji acan coba tanya ulah oh coba nyau tuh benur tuh Assalamualaikum. Aja ketelam. Pen, ini pennya pen. Ini mana tuh? Pen. Oh, pen. Itu mana Acan? Kita. Toh. Apa tuh? Orang mata Oh, iya. nama si acan. Aku
Aduh, masih acan jadi tukang obat merenat. Aduh, Mas Dager. Gua pager. Dah. Aku haji acan. Kita masalah manjeng cek itu. Aman. Aduh. Kucing. Cetok. 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 Aduh, cetok. Acan kurang. Aduh, udah acan. Sakit. Balas di maka diukuai si acan. Jadi Aduh. Acan tut. ya acan balik itu balik ke Arab. Balik ke Makkah boorna dol. Acan tahu entet. Karena buluan can orang minta jam tangan nah anu di Makkah teh mana anu Acan. cenah muka Makkah. Acan cuman malah ya ukul Madit bener. Kenapa tak? Bohongan si acan ke Makkah teh peraku jauh di Makkah. Acan kabeli rumah itu patuh. ya acan oleh-oleh Usti ayo Mana kormana, Cen? oh mak Acan dia merek korma. buka wit Mustahilain. acan tuh buka wit tuh anjak Ngadon sih, ngadon naon? Ngadon naon di Makkah. lek minta Naik kontak. Kagak mah ada cekot lagi cekot ayo di jalan Zahero nanggap si acan. Si acan ngawakul sama kate pandai haji enang jubah sama acan tetap acan naik wewe aja haji tahu udah acan udah oleh-oleh muska atuh Di baju. jangan dulu cetok anjir lo cetok Bahagia. Waalaikumsalam. dalam buka eta bagi laki urang si acan gede waduh Acan waduh. Acan gede.